Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Naga City Police Office nakahaitan alert ngunya na Labor Day. Presyo kang pangenot na barakalon mayong pagbabago sabi kang DTI. Alert level 3 kang bulkang mayon day pa may bababa sabi kang Feebox. Metro Naga Peso may pa-jobs fair sa agang Labor Day. Uya mga barata sa aldaw na ini. Ako po si Jo Mike Angeles. Naga City Police Office preparado na sa ilalatag na seguridad sa agang Biyernes para sa pinaglalauman na pagruso kana madaralan sa hot air balloon asin music festival sa Barangay Pacol, Syudad ng Naga. Ang detalles sa report ni Cristina Valenzuela. Alas 6 nin aga kasubago sa Metro Naga Sports Complex, Barangay Pacol, Syudad ng Naga, ginibo ang pre-operational briefing as in mustering of troops. Kaibahan sa aktibidad ang Incident Management Team kang Syudad ng Naga, asin anman iba-ibang ahensya kan gobyerno, arog kan Philippine Army, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection asin ang Public Safety Office Naga. Katakod ini kan mangyayaring International Hot Air Balloon asin Music Festival 2026 na mapuon na sa aga, May 1 hanggang sa May 3. Ang katuyuhan kang nasabing aktibidad, matauan ng instructions ang mga personnel na ide-deploy sa aga asin mahiling kung ang mga ini preparado na. Saro sa mga advice kan PNP sa mga nakadeploy, iprioridad ang salud, daw nakabantay ang mga ini sa seguridad kang publiko. Ang ano duman is syempre ipa-prioritize sa pa din, although ang satuyang personnel is di-deploy ta para magbantay and para masiguro ta ang katuninungan kang duration kang event, kang 3 days na duration kang event. Syempre ipa-prioritize din itong health kang satuyang mga personnel. So sisiguruduhin din kang satuyang mga personnel na di-deploy na ang event is magiging successful, na may anumang mangyayari, anumang incident. Sa kabilugan, sobra sa 1,000 na mga uniform personnel ang ede-deploy sa tulong aldaw na aktibidad sa Syudad ng Naga. Igwang mga naka-assign na mamanihar kan bulos kan trapiko pasiring sa Pacol Sports Complex, asin igwama nakadestino para sa crowd control para maibitiran ang anumang insidente sa area kan event. Actually, ang deployment sa area sa duration ng tulong aldaw nasa 1,000 plus actually. Kasi go pa kitang augmented personnel from Camarines Sur PPO na 200. Actually, igwa kitang mga personnel na in charge naman sa laog kang event para sa crowd control and para din maiwasan tanganin na may magkaigwa ng anumang insidente na mangyari sa laog. And sisiguruhin ta na ang satuyang personnel is enough para duman sa event. Mientras tanto, sa agaman ang pag-arabutan sa Naga City kandugang na 200 na personnel na pinag-augment halis sa Camarines Sur Police Provincial Office na maging katabang kang Naga City Police Office sa nasabing aktibidad. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, malatag manin medical team ang Naga City Police Office katabang ang health unit kan lokal na gobyerno kang Naga para magtaon ng hidalian asistensya sa publiko na mga aipuhanin tabang medikal. Segun sa Naga City Police Office, naka-standby man ang medical team kan NCPO sa area kung saan may aktibidad para madaling makapagresponde sa anuman na emerhensya. Actually, ang medical team katabang ang health unit kang Naga City, and si medical unit din kang PNP is matabangan para if in case na may mga ipo ning asistensya through medical, so yaon dyan sinda. So di-deploy ta sinda, naka-deploy din sinda, go din sindang boot duman para naka-standby para if in case madali lang kitang mag-respond. Padagos sa mga bareta, Naga City Police Office naka-alerto sa agang Labor Day, nakasabay kan aktibidad sa Barangay Pacol, Syudad ng Naga. Ang detalles sa report ni Melvin Machado.
Nasa heightened alert status na po pakasudma ang Naga City Police Office para sa Labor Day sa aga, Mayo 1. Ini para masiguro na marikas makakapagresponde ang PNP Naga sa mga insidente na posibleng mangyari daw Mayo pa man nga ni nagkukuan ng permit sa opisina kang NCPO para sa mga makondusir nin kilos protesta sa syudad kang Naga. Sinabi ni Police Captain Daisy Angeles preparado man ang seguridad kang PNP para sa nasabing kilos protesta huli tagabos na personahe kang NCPO ang naka-duty katakod kang Labor Day as in hot air balloon as in music festival. Although mayo kitang monitor na nakuha ng permit dito sa Naga City para mag-rally, still ang Naga City Police Office nag-give pa din kami ng security preparation para if in case na igwang mangyaring incidente or igwang mangyaring rally and igwang mangyaring incidente, igwang itang magagamit para mag-isip. Kahapon pa, nakahulan na kita. So, in connection ini duman sa Labor Day para sa atin and duman sa hot air balloon na gaganap ko 3 days. So, nasa full alert status na ang PNP. So, kaya the most na PNP personnel gagamitan ni para sa deploy. Mayo man subot na mamonitor o nare-receive ang Naga City Police Office ng anuman na impormasyon na may mga aktibidad na pwedeng makaribaraw sa mga aktibidad sa aga digdi sa Naga. Alagad siniguro ni Police Captain Daisy Angeles sa preparado magresponde ang PNP Naga in kaso may kariribukan o insidenteng manutaran sa agang Labor Day asin mga aldaw kang aktibidad sa Barangay Pacol, syudad kang Naga. Naantisipara naman subot kang Naga City Police Office na dakulang madalan ka nasabing aktibidad sa syudad. Actually, may makitang na-receive, pero syempre, ang PNP nag-anticipate kita para sa mga bagay nila. So, ready kita, if in case na may karilibukan, ready kita, and may i-deploy kita, may namaraspondo para sa mga. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kasabay kan pagirumdum kan ika-124th Labor Day, ang lokal na gobyerno kang Naga sa paagi kan Metro Peso ang makondisir nin sarong aldaw na local and overseas job fair sa aga para sa mga naghahanap ng trabaho. Gigibuan ang job fair sa sarong mall sa Kalabaan kan Diversion Road, syudad ning Naga, na mapuon sa oras na alas 9 nin aga hasta alas 5 nin hapon. Ang nasabing aktibidad ang sasabayan man subot kan manlain-lain na ahensya kan gobyerno para tabangan ang mga ma-apply ng trabaho kung kulang ang sa indang mga requirements na pinaghahagat. Padagos sa mga bareta, presyo kan prime commodities sa mga merkado sa Camarines Sur, mantenido sa tamang presyo sabi kan DTI. Ang detalles sa report ni Cristina Valenzuela. Mantinido ang mga presyo kan pangyanot na produktong kaipuhan kan publiko, inibasado sa monitoring na ginibo kang DTI Camarines Sur kang nakalis na simana. Well, on a general note, ang sa itong mga basic necessities and prime commodities, mantinido ang presyo. Except for ining hardware na ang semento, lalo na itong Portland, nagtaas siya ng mga 10 to 20 pesos. Kasi, actually, maski mayo ining crisis, dahil kung minsan nagpipik ang construction pag summer dahil sa magayon na weather, talagang yan ang tendency kaya nagtataas. Pero may mga nanutaran man kami na nagbabang presyo. Like ang kabilya, nagbaba siya by 6 pesos. The rest, mantinido man ang presyo. Sigon sa DTI, magayon subuot ining palatandaan na dakul ang pagpipilian ng produkto ang publiko na mababakal sa mga merkado sa bilog na probinsya, partikularmente sa syudad kang Naga, kung kaya daitulos naglangkaw ang presyo kan mga produkto. Alagad daw may bastanting supply sa Camarines Sur, pinatanidan man ang publiko na daing magbakal ng sobra o iwasan ang pag-panic buying na pwedeng maging kausa ng temporary shortage. I think it's also a good indication na talagang digdi sa Camarines Sur, particular sa Naga City, the whole choices. Kasi pag igwa kitang abundance of choices or supply kaning mga products, dayan, kumbaga, it will really make the prices stable. That's why, pirmitang piga-advise sa mga consumers na daing mag-resort sa panic buying.
Kasi pag nag-panic buy ka, magkakaigwang temporary shortage, which could affect itong natural dynamism or itong transactions kang market. Kasi aram naman baga sa economic principle na pag nagtaas ang demand, nababa ang supply, maapektuhan talaga kayo ng presyo. So, please just buy what is enough for the family. So, baka lang kung ano lang itong tama, ano lang itong kaipuhan kang pamilya. Sa ngunyan, siniguro kang DTI Camarines Sur na dai makakamati ng shortage o kakulangan ng supply sa mga pangyanot na bakalon ang probinsya kan Camarines Sur. Mapakitang shortage, and categorically we would say, and I would like to quote itong statement by our very own secretary, si Secretary Cristina Aldiguer, na at least di kita makaka-expect ng mga significant increases within May 10. Ang nasabing presyo man kan mga produkto ang sirisimana na pinagmomonitor kang DTI para sa seguridad kang mga konsumidores. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, nanotaran man kan DTI Camarines Sur na naglangkaw ang nagkapirang construction materials na mababakal sa hardware aron kan semento na nagtaas ng 10 hasta 20 pesos. Paliwanag kan DTI, halangkaw subot ang demand ka mga construction materials ngunya na mainit ang panahon, mantang nagbaba manin sa 6 pesos ang presyo kan kada pidaso ning kabilya. Except for ining hardware na ang semento, lalo na itong Portland, nagtaas siya ng mga 10 to 20 pesos. Kasi actually, maski mayo ining crisis, dahil kung minsan nagpipik ang construction pag summer dahil sa magayon na weather, talagang yan ang tendency kaya nagtataas. Pero may mga nanotaran man kami na nagbabang presyo. Like ang kabilya, nagbaba siya by 6 pesos. The rest, mantinido man ang presyo. Sa samuyang pagbabalik, Alert Level 3 kan Bulkang Mayon na dai pa maibaba sa Alert Level 2. Yan ang sinibapang ng ngenot na mga bareta, digilang sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Naga College Foundation has built futures through learning. Today, we carry that same purpose into a new frontier where learning goes beyond the boundaries of the classroom, with technology helping students bridge between potential and opportunity. With the digital age challenging us to rethink what learning means, how can we strengthen our communities and shape generations of leaders who will carry the spirit of service and excellence beyond our campus? Digital transformation is not just about adopting technology for the sake of it. It's about widening the path to opportunity. Every learner can access the same quality of education with the same confidence to thrive in a fast-changing world. With the support of digital platforms and our partnership with Samsung, every teacher and student is now equipped with a Galaxy Tab A9 Plus,
This single step has transformed access to learning, allowing classes to continue wherever our learners are, regardless of circumstance or environment. Our educators are no longer limited to traditional teaching method. They have been trained to use app and online platforms to create interactive, data-driven lessons that adapt to how each student learns best, bringing energy and relevance into every subject. Students in turn are collaborating digitally across teams and disciplines, mirroring the very environments they will soon enter in the professional world. We have taken learning beyond the classroom, empowering teachers to inspire and students to lead by embracing technology and making tablets part of our curriculum. Our digital transformation is not simply an adaptation, it is transformation driven by purpose, guided by innovation, and anchored in our belief that education must always serve people first. Our mission to democratize technology in education has taken a significant step forward with Samsung. By empowering every student to leap into the future, we ensure that true transformation begins where opportunity is shared by everyone, everywhere. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, Alert Level 3 kan Bulkang Mayon posibleng maghaloy pahas na 3 bulan, sabi kan FIVOX. Ang detalles sa report ni Melvin Machado. Dai pa maibababa ang Alert Level 3 kang Bulkang Mayon, imbes pwede pa ini maghaloy nin 3 bulan. Susukid DOST PBOX Director Teresito Bacolcol, kapareho kang taon 2023 ang pag-alboruto kay ningunya na taon, kaidto nagdurar ning 6 na bulan ang pag-alboruto kang Bulkang Mayon. For now, yung pinapakita ng Mayon Bulkan ay consistent pa rin sa kanyang Alert Level 3 status. So kung titingnan natin yung 2023, it took 6 months from June 8 to June 8, 2023 to December 8, 2023 bago natin binaba to Alert Level 2. So right now, pang 112 days tayo since we raised the alert level from Alert Level 2 to Alert Level 3. So, January 6. So, more than 3 months. So, titingnan natin, because this is following the template of the 2023 raptor. So, pag titingnan natin to, we need probably 3 more
3 more months. So, more or less, bago natin although we're hoping na sana may baba na natin, pero yung pinapakita niya kasi ngayon, consistent pa sa kanyang alert level 3 status. Ang bulkang Bulusan sa probinsya kang Sorsogon ang padagos man subot na pinagmomonitor kang Feebox iniyaon sa alert level 1 as in the paman pwedeng ibaba huli kan mga aktibidad ka nasabing bulkan. Bulusan Volcano from alert level 0 tinaas natin lately a few weeks ago to alert level 1 kasi dumadami yung earthquakes. And right now, for the past 24 hours, we recorded 42 more than 40 earthquakes sa Bulusan Volcano. So, hindi pa rin natin inaalis yung possibility na itaas natin to alert level 2. But again, titingnan natin yan kasi we just don't base it on the number of earthquakes. There are other parameters as well. We have to consider this, holistically. Mientras tanto, alert level 0 man subuot ang Mount Irigasin, Mount Isarog, alagad, igwas subot na pinagigibong monitoring digdi. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nangapodan si DOST Feebox Director Dr. Teresito Bacolcol na pangatamanan ang mga kagamitan kan Feebox as in dai paghabunon siring ka nangyari sa instrumento sa ligaw sa probinsya kan Albay. Sinabi ni Dr. Bacolcol na bako lang pag-aabon sa gamit kan gobyerno, kundi pag-aabon man subot ini kan proteksyon kan komunidad. Nasayang man si Dr. Bacolcol na mayo sindang data kan bulkang mayon sa panahon na nawara ang sa indang kagamitan. Ang nawarang kable ang naibalik naman subuot sa Feebox. Alam niyo po sa ating mga kababayan, sana ingatan natin yung ating mga equipment kasi kapag ninakaw natin yan, hindi lamang pag nanakaw ng gamit ng gobyerno ang nangyari, ninakaw din natin yung proteksyon ng ating mga kababayan. So please take good care of those instruments. Hindi lang para sa amin yan. It's for the whole community that will be affected by volcanic eruption. For instance, for Mayon Volcano, yung instrumento natin sa Ligaw, yung cable natin. Although naibalik na, operational na siya since April 23. Pero sayang yung between April 19 to April 23, wala tayong record on that part. So sana pag-ingatan natin, reiterate ko lang, hindi lang pagnanakaw ng gamit ng gobyerno, pagnanakaw din yan ng proteksyon ng ating mga kababayan. Sa police report, sarong lalaki sa Camarines Norte arestado matapos na ireklamo nin pang-aalok nin serbisyo nin mga kababaihan. Ang detalles sa report ni Juan Carlos Aguirre. Sarong pinagtutubudan na bugaw ang nadakop sa ginibong entrapment operation kan mga operatiba kan Daet Municipal Police Station katuwang ang Camarines Norte Provincial Cyber Response Team sa Barangay 5 Daet, Camarines Norte. Binisto ang suspect na si alias Makmak, 34 anyos, na imbwelto subuot sa pagbubugaw asin pag-aprobetsar sa mga babae para sa sexual na aktibidad. Ang operasyon pinanginutan kan Camarines Norte Provincial Cyber Response Team sa pamamayo ni Captain Edwin L. Mapula, kaiba ang mga personahes hali sa Daet MPS asin Provincial Social Welfare and Development Office sa irarum kan pag-antabay ni Police Colonel Gilbert E. Remo, Chief kan RACO 5. Sa nasambit na operasyon, matrayumpong na-rescue ang tulong babayeng biktima asin tulos man na isinairarom ang mga ini sa magkakanigong interbensyon asin tabang kan mga otoridad. Mahampang sa kasong pagbalgar kan Republic Act 10364 o Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 ang suspetsyado kasabay kan Section 6 kan Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Segun kay Police Lieutenant Colonel Dexter Victor Laviste, Hepe kan Daet MPS, importante ang kooperasyon kan komunidad sa kapulisan para mamantinir ang katuninungan. Padagos subuot an sa indang kampanya laban sa gabos na klase ng krimen, urog na itong mga minabalgar sa diretsyo asin dignidad kan tao. An operasyon subuot na ini ang patunay kan pinakusog na kampanya kan PNP kontra human trafficking asin padagos na pagprotehir sa mga kababaihan asin iba pang sektor kan sosyudad. Para sa GNN TV 48 Naga, ini si Juan Carlos Aguirre, Newsbreak. Sa iba pang police report,
Sa loob nin 10 aldaw hahalaton kang Land Transportation Office ang paliwanag kan driver kan van na iyo ang nakabangga sa mag-amang nakamotorsiklo sa parte kan Barangay del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, Kasuodma. Halat man kan LTO ang magiging rason kan driver kung taano tada siya dapat sa angatan ning reklamong reckless driving. Ipinasairarom naman sa 90 days preventive suspension ang lisensya kan driver kan naka-aksidente Kasuodma. Sa iba pang police report, rape ang inaatubang na reklamo kan suspect na si alias Ray na inaresto kang mga operatiba kan Jose Panganiban Municipal Police Station as in Provincial Intelligence Unit kan Camarines Norte Police Provincial Office sa paagi kan warrant of arrest. Mayo man subot pinagrekomendar na piyansa ang korte sa nasabing persona na pinagkukonsiderar na rank number 7 most wanted person sa nasabing probinsya. Padago sa mga bareta. Sa pagikan social media post, pinagkumpirmar ni Congressman Nelson Legacion kan ikatulong distrito kan Camarines Sur na mapuon na sa petsa 7 kan masunod na bulan ang biyahe kan air-conditioned buses hali sa Bicol Central Station pasiring sa Bicol International Airport na may halipot na pagpundo sa Banwa ni Nabua, Camarines Sur. 600 pesos ang pamasahe hali sa syudad ning Naga pasiring Bicol International Airport, 500 pesos man ang pamasahe kung hali sa Nabua, Camarines Sur. Mapoon man sa oras na 1:15 nin amay na pagkaaga ang biyahe hali sa Naga pasiring Albay. Alas 6 man nin aga mahali ang enota biyahe kan bus hali sa Bicol International Airport pasiring syudad ning Naga. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinoksog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingon i-follow and sa mga official Facebook page GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod yung mga baretang garantisadong nanginot as sinapapanahon. Hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel GNN TV 48 Naga para updated kita sa mga bareta as in istoryang Bida ang Bicolano. Ako po si Ja Micah Angeles as in inian GNN TV 48 Naga News Break. Tanga diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na sa GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano! Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng 2 klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror, extra batteries, whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. At NCF, we're all about that holistic grind.
hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. G ka na ba? Be a tiger today.